clear na clear that everything happens for a reason. Diba? That everything will went well because may nakapagto haaton Ginoo. Amen? Anda ko yan na bugto nga pakiana. Because we are all challenged by God to build up our faith. Anda ko na pakiana yan na. How? How can we build up our faith? How can we find the answer when life is unclear? Unang-una bugto, prioritize seeking the Lord. It's not just a choice. In each day, diri lang nga parang, niyan, ikukuhaan ko dahil Lord, magjo-journal ada ako. Bugto, it's a priority. Kailangan, hiyaan most frequent na ihimuon naton. Because the frequency reveals priority. Kung anuan mo nga permi mo ginihimo, it means that is your priority. The frequency reveals the priority. Ba, may frequency kita? Frequency distribution. Gini-statistics natin. And that is true, mga kabugtuan. Basahon natin. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero naanon mga tao, huy, huyo daw dida. Be quiet. Dadamon mga tao. Diba? Bakit papahuyugod talaga iya? Pero ano niya gimbuhat? Asyanin maupay kan Bartimaeus, kay donggot iya. Mas ginda ko lugod niya. Jesus! Diba? Have mercy on me! Mas gumuli at lalugod iya. Dani positive ang pagiging donggot, ano? Asyan iya gimbuhat, bugto. You know what, bugto? If you want to build your faith this 2026, you need to make seeking God a priority in your life. Kailangan priority ya. Kasi you know what, mga bugto, Bartimaeus, na-appreciate ko talaga ya. Because an iya focus didi is not just healing. Dirila healing. Kasi bugto, kung healing lang iya focus, pagkabaron niya nga ada Jesus, pwede man niya gulit, Jesus, buta ako. Kuha na upaya ako. Di ba pwede sugad? Pero ano niya yakan? Jesus, Son of David, have mercy on me. Waray pa healing na ginaaro dayon. So, grabe talaga Bartimaeus, di ba? Instead na mangaro hiya, healing dayon, ano niya ginaaro bugto? Mercy. Ngan, how did he began? Paano niya bugto nagtikang? He began to shout, Jesus, Son of David. Gin-acknowledge niya anay God. And you know what, mga bugto, ano't implication nito? Saying this, ito nga, Jesus, Son of David, nag-acknowledge niya, Lord, it means na gina-acknowledge niya ang Word of God. It means na may idea niya about ang Word of God. Paano man niya nabaro nga Son of David, Jesus? Diba? Ibig sabihin, bugto, ini talaga Bartimaeus, seeker na daan. Kasi di ka mababaro ang Word of God kung di ka nagsisik. Diba? Ngan amazing pa, bugto, mabilib ka mo iya. Seeker iya, nga rin di rin nakakakita. Diba? Kaya di rin man tanan na wayan pagsik through eyes. Pwede ka magsik na namamati. Diba? Sayaw, pwede. Diba? Damang paagi bugto. Touch, pwede touch. Ala, praise God. Diba? Bugto, kidding aside, damo talaga way kung paano kita nagsisik. Ngan, bugto, it is a picture or it means nga ini Bartimaeus may dahiya idea, may knowledge siya about an Old Testament. Di ba? May knowledge siya about Old Testament. Because si Jesus can prophesy na ito Old Testament. He is the promised King. He is the promised Messiah. And in fact, ano kung nabutang ko didi, Isaiah 35, tuman. And when He comes, He will open the eyes of the blind and unplug the ears of the deaf. Aware ito Bartimaeus. Kaya din ang pakabatin niya nga naagi na, Jesus, Son of David, maaram yang hayaan promised Messiah, gin-acknowledge ito niya. Have mercy on me. Kaluy ako, kasi maaram niya, may idea niya, nga Jesus will open the eyes of the blind. Bugto imagine, grabe talaga it's seeking. It is really very important ta aton mga kinabuhi. The blind beggar knows the word of God. Kasi diri niya matatawag Jesus nga sugad ito kun waray hiya aram han word of God.
Kita bugto, paano ba natin ni Lord gina-acknowledge? Paano ba yan natin gina-address? In Jesus' name? Anshala? Di ba? We need to be aware of the Word of God, mga kabugtuan. Because di na natin makikilala kung hinot aton Ginoo. Banggain mo ang Word of God at makikilala mo. Di ba? Makikilala natin si Lord. Kailangan permi good nato ng Word of God babantaron. Sasaburon good naton permi ang Bible. Ha, aton mga kinabuhi. Because that's the only way. That's one way na makikilala natin kung hino si Lord. Kaya sometimes, pag may problema kita, kakalisanggan kita pa problema and all, kasi di mo kilala kung hino mo Ginoo naging siserbihan. Kaya anuman, kasi di kita nagsisik. Di ba? Di kita nagbabasa ng Word of God. And you know what, mga kabugtuan? Ito nga i-acknowledge ang Word of God. Ito ang gintikangan kung paano nabaguan niya kinabuhi. Di ba? Nabago niya kinabuhi, tungod lang ang may dahiya idea ang Word of God. Everything else followed nila. Kaya it is really very important. Bugto, ang story ni Bartimaeus, proof here that the Word of God will not only give you information, it will give you transformation. Diri ka lang magkakamay da knowledge, but babag-uhon ka talaga. Supposedly, bugto, sugad talaga dapat itong effect ang Word of God. Kaya kung gin-allow mo, gin-inform ka la, maybe there's something wrong on how you apply or live that up. Hay mo kinabuhi. So, sugad dapat ito bugto, an epekto, ang Word of God, haaton mga kinabuhi. Perhaps bugto, hi Bartimaeus may na talaga yung personal seeking. Dida kan Lord. Kasi aware hiya eh. Aware hiya that He is the Son of David. He is the promised Messiah. Ngan, kapag aware ka bugto, han Word of God, ano nangyari? Like Bartimaeus bugto, an iya naging concern didi. Tungod ka may awareness yan Word of God. Tungod kay kilala niya kung hino hi Lord, an iya naging concern didi is, diri kung paano, awan iya naging concern is, kung paano niya exisik hi Lord. Paano niya hi Jesus exisik. Asan iya naging main concern. Diri ang iya pagiging sick. Nagets naton? Kung magaan iya naging concern diri is kung paano hi Jesus exisik. Diri ang iya pagiging sick. Di ba? Diri niya pagiging sick. Kasi maaram iya bugto nga kung diri niya hi Jesus exisik, He will remain sick. Damo nga sick. Ganun na nagigets naton or nasisik na kita. Di ba? Na-agree ba ka mo bugto? Ang iya concern is kung paano hi Jesus talaga exisik. Diri ang iya pagiging sick. Kasi maaram iya nga kung ni Jesus iya exisik or diri niya exisik, He will remain sick. Di ba? Kaya bugto, it's a lesson. If you don't sick, you will stay sick. Diba? Kaya sometimes bugto spiritually, pero may kita may dasakit. Kasi, diri naton ni Lord ginsisik. Diba? Diri naton ni Lord ginsisik. Kaya bugto yan ang New Year. Dapat baguhon nato na naton point of view. Dapat sugad na naton point of view yan ang New Year. Yan. Ikis na ang pagkakasakit permi. Permi nawawara cell group. Di rin napaabot ang ministry. Di nagja-journal. Di ba? Di nagsasubmit. Nagkikinasakit permi. Okay? Tapusin na ang pagkakasakit. Simulan na ang pagsisik. Di ba? Sugat dapat itong POV natin yan na. Ano ang mugto? Is that an amen? Wow, grabe. Ano mga kuhan ko na mga challenge. Willing na willing i-accept. You know what, bugto? That's the good thing about seeking God. Because when you make seeking the Lord a lifestyle, you see Him bigger than your lifestyle. Diba? Mas dako nimo pagkita kan Lord kaysa nimo problema kapag lifestyle mo talaga ang pagsikaiya. Magsisik lang.
Pero you know what mga bugto? Pagwari talaga kita seeking dida kan Lord. Pag kita naton permit problema dako kaysa kan Lord. Diba? Permi ka problemado, permi ka aburido, tanan na may do. Diba? Ano pa ba iba na may do? Basta may do. Kaya bugto this year, this is the challenge. Let's go back to our seeking era. Amen? Always pray. Restore your devotion. Do a daily journal. Attend church activities. And do the things that will make you know God more. Willing ba kita tanan? Bumalik ka natin seeking era? Praise God. Hallelujah. O, diba? Kailangan ta. Bumalik ka aton seeking era. Pero di bugto, there is something na kailangan naton ma-learn. I-check naton kung makukonsider na ba naton ang aton mga sarili nga seeker. Ano ba ang karakteristikan usa nga seeker? Bugto, ang usa nga seeker, risk taker. Usa ito nga karakteristikan usa nga seeker, risk taker. Sometimes, seeking God bugto will give you hesitations. Labi na kung bago ka pala nga nagsisik, sometimes, damoy mo iniisip kung mapadayon ka o diri. Bahin palayason ka ni mama, di ba? Kaya nag-iiniba ka. Bangin iwasan ka na ng mga sangkay. Or bangin magbago na ang turing ngayon mo ng mga sangkay. Ba? Or sometimes na-issue kayo mo sarili, feeling mo, sugad ka ito ka kalala nga, bagat, hindi bagay magsinikla ako, tapos dera ako mabago. Diba? Damon pwede nga maging hesitation. It really happens. Haton pagsik din kan Lord. Dag kuman nga way, dag kuman na aspect or mga gudti-gudti nga bagay, nangyayari ya bugto. Pero bugto, kung ungod ka nga seeker, rest taker ka. An iba, an siya dirira nakakagsik, an siya dirira nagiging seeker, kasi dirira rest taker. You know what mga bugto, Bartimaeus, rest taker hiya. Kaya ano, according to the record of Matthew, duduwahira ng blind man. Pero kay ano hiyalaan nga giginuliat. Di ba? Na-realize ba ito natin, bugto? So meaning, bugto, rest taker talaga si Bartimaeus. Hiyalaan nag-rest. Hiyala nag-take rest. Hiyala unwilling mag-effort. Hiyala unwilling atubangon ang mga uncertainties, ang mga rejection. Di ba gin-reject nga niya? Ay, no, na-anticipate na ito niya nga, ala, di rin ko nakita, di ba? Bangin, sugaron lang ako, tigda, ano sa nila. Pero nag-take risk kiya. Di ba, wari ba, yaya kalaban-laban? Di ba? Kaya di rin nakita, bumulos nga niya, di rin ma'am, kundi niya masuntok. Di ba? Pero gin-take ito niya na risk, biskan ito ng mga rejection. Bugto, hiyala, unwilling gumuliat. Di ba? Pwede ba yaya mapaawod? Ito nga feeling, isang nato na, dadamo ka mo di na crowd, tapos adan iyo artista nga idol. Di ba? Nagguruguliat ka, tapos wari ka asiya. Tapos dadamang tao, di ba makaaraw dito? Wari asiya. Di ba? Pero ya, bugto, bahala na lang. Asihon o diri, magte-take risk kaya. So, ganito yung Bartimaeus. Ngan, bugto adina. Bartimaeus, hiyala unwilling atubangon ang crowd. Regardless kung ano ni mo ng crowd ay iya. Ngan, while Bartimaeus is taking the rest, the other blind man is taking the rest. Diba? Ano ginihimo na sa na blind man? Pero amazing bugto, grabe talagang grace ni Lord. Kaya kung babasahan yun, Matthew, duwahira nahil. Diba? Nahila yun nalan blind man. According to the record of Matthew, kasi ginagamit ito plural eh. They healed, they were healed, parang sa gaditon. Pero ha record ni Mark nga ni Luke, nag-focus kasi rakan Barti o sala. Pero amazing ito kung pati ang blind man, ginlayon nala ni Lord. Just because han seeking nga karakteristik ni Bartimaeus. Bugto din nagpakiana. Ikaw, haing ka dito. Ikaw ba ang rest taker? Or ikaw ang rest taker? Or both?
Hain ka dito. Ikaw ba ang magre-rest kilalaon ni Lord? Or marest ka nala bangin palayaso na balay? Ikaw ba ang magre-rest, mag-spend time kan Lord? Or ikaw ang magre-rest nala kay mag-all from work? Ikaw ba bugto? An magre-rest talaga biskan maging makaarawod? Or di rin alamada yun? Kay you are concerned na yayak no ng ibang tawa mo. Hain ka nila bugto. You know what, bugto, waray malain mag-rest. Kay even God ginhimito niya. Pero kung puro ka nala rest, God bless. Normal yung tawag to. Kung puro ka nala rest, bugto di rin mabibuild mo faith. Ito nga, fresh ka nga ni hayay, mahusay, gwapo. Pero nim faith waray ka build. Di ba? Kasi nagpipinahuay ka nala permi. Pinangisog. Di ba? Kaya bugto, if you want to build your faith this 2026, take rest. Diba? Mag-take effort ka naman. Pag-effort, palit dito, kuha journal notebook, pag-journal. Diba? Di rin ka puro pauway. Sige na ko na. Kasi bugto, you know what? Tigam na nini naton. Building your faith requires effort. May effort. Waray na bibuild ang faith nga nag-iinog tukla. Diba? Gina-assign ka nga ni mo sa group member nga, okay, next one, ikaw magpipray, nadiri ka. Bahala ka dito. Masagdan. Diba? Gina-assign ka nga ni task, nag-i-skip ka. Hindi ka nagtitake rest. You are not a seeker. Bugto, kung gusto mo may mangyari or may change ka nga makita na mo pamilya, do something. Waray ito mangyayari. Gusto mo masiba ni mo parents, tapos waray ka ginihimo, kay naawod ka, kay bangin corny haira. Bugto, it's seeker, nagtitake ito rest. Ngan waray mangyayari kung waray kahimuon. And remember nga, uupdan ka man ni Lord. Di rin man lahat ikaw la. An imo spiritual growth, gusto mo spiritually mag-grow ka, bugto, do something. Kasi di ka mag-grow kung waray kahimuon. Imo cell group, gusto mo may mangyari nga bago, waray ito mangyayari kung waray kahihimuon. You need to do something. Take effort, bugto. Effort din pag may time. Diba? Dari ka parang hayahay la, sugat-sugat lambog. Sige daw, sige natin mo sapit, bugto. Mag-effort ka naman. Di ba? Di pa bugto, di pa. Singan mo sapit bugto. Bugto, mag-take rest ka naman, hindi lang puro rest. Bugto, that was only a friendly reminder ha aton. Diba? And let's take it na pati kang yakan Lord. It's God's love, di ba? Trying to tap us nga parang, okay na, kan 2025, enough na to ha. Enough na mga pagkakasakit ha, di na kita. Magkukuha na kita, di rin na mag-rest lang. Di ba? Kasi maluntod man talaga kung puro rest, di ba? Nagkakasakit ka lugo dito pag wari ka ginihimo. Di ba? So, same is true. Ano ba wag to? Aside nga rest taker, ito usa nga seeker, ya characteristic, rest taker, ya usa pa. It rest taker bugto, resourceful. Bartimaeus bugto. Actually, honestly, pwede yung ma-discourage. Kasi di ba blind dia? Di ba blind dia? Pwede man niya sumiri nga, di rin nala ako kay, di rin man ako nakita. Di ba? Di ako, ma'am, Jesus, gihila ko, di Jesus. Di ba? So, kumbaga pwede ba yung magkamay na discouragement? Pero bugto, Bartimaeus was so resourceful. Kitaon natin. Paano yung naging resourceful? When Bartimaeus heard, nag-shout niya. Anon waraya iya? Kaya himuunan mata. Anon niya gimbuhat? Gingamit niya talingang ang baba. Di ba? Resourceful ni Bartimaeus. Ikaw bugto, kung gusto mo talaga mag-seek, dapat maging resourceful ka. Sometimes bugto aton pag-seek na lugar. Aton pag-seek bugto, madali lang mag-focus kung ano ang waray kita. Di ba? Sometimes talaga, ay, hindi na lang ako magkakaguan, kay waray kasi ako suga dini. Madali lang talaga mag-focus, di ba? Pero bugto, ang ungod na seeker,
may adahiya abundance mindset. May dahiya abundance, dance. May dahiya abundance mindset. You do not focus on what is lacking, but on what is abounding. Kung na naging focus ni Bartimaeus ang iyala mata kaya siyan waraya iya, warit niya himua. Nag-focus siya kung anong may daya, may talingay ya, may babay ya. Di ba? Asyan niya gimbuhat. And sometimes, ito aton life, may sugad man talaga iton. Mas damo ang butang may da ka kay san waray. So ayaw ko pag-focus an waray. Dito ikaw may da. Amen? Dito may da. Your focus is not on the lack, but how to do the hack. Maram ka mo life hacks. Di ba? Di ba life hacks, it means being resourceful nga. Ang mga bagay-bagay na bakit waray nagamit na, nagagamitan pa. Life hacks. Pwede ka kain bugto maging hacker. In a good way. Ang pagiging hacker bugto, it's not negative. Because when you are a hacker, it means you are resourceful. Di ba? Di ba? So, pag hacking, it could be negative, it could be positive. And sometimes, in our seeking, kailangan talaga bugto maging hacker ka. Di ba? Kailangan talaga. Kailangan maging hacker ka. Sometimes, madali lang maghatag ang rason nga. Di ka makakabasa Bible, kaya wari ka pa Bible. Bugto, may cellphone ka kaya. Pwede ka mag-download. Di ba? Madali na maghatag rason nga, di ka makakasimba kay wari ka parasay. Bugto, nangalimot ka, may tiil ka ba ya? Pwede ka magbaktas. Di ba? Kay dedikat balungan, higra nila. Or, nangalimot ka, nimsangkay, may motor. Pwede ka magpakuha. Magpadolong.